Kasih India. Ayah cerum seneng barang kibrio ya pi kitim. Nade karyam hade ernyangan pi tenuman yawen. Shusho jingin benyana pi kanami kisinang jubar. Kumle pi barok peba baju kersan ya ke channel Kasih India. Ke channel kebalasem hakini kisnam. At mentang iwan ra ya kubur. Basunat ban ai dikit ya pi kibaiba. Ban ni petip cepi ba Kasih India kaldan ro ke website. Ba pila ban pe ki news ba per. Dia ya kersan. Ba subscribe ban ai kijing kersan ya ke channel. Namata panura ikubur basunat ya pi. Kalengkari kasih bang syam koma pi te kamnyar. Rutam ki Syngkai jong pi ki pen shabinan kasngi yang akila pen kende. Hello. Oi, kumna. Kau nak bilang? This call is now being Biang recorded. ni. Oh, klaim ya pun shoot, klaim ya keduk shoot itang ke music video people like. Dia nggak suka ban. Ya kan berpi lah tu ke music video people like. Channel jong pi tak ada. Apa pun pi. Ngan shoot record ya pi Namar ba tutup ba pi pun kam. Ngam tu dah. Oh ngan shoot record no ah ba keren ba pi tu ke music video dah ba pi play telar. Namar ba latip ban ya kenduk ro ngimyo ya kenduk piru pi pun kam. Ti syubatai kendiat yang tu ke music video ka telar ngi pi apply lano pin apply. Subang ha tu je. Mereka perhatian jong new benai. New benai November. Oh, bulan November mah. Kata gumna tu ke Jingrwai? Kita di Pynkhih Syngkai ke Jingrwai. Pynkhih Syngkai. Subang kau pergi mana Syngkai? Bando Pynkhih Syngkai ha ni Jingrwai. Em nga di Jingrwai dari kidan kinong ang itu. Katanya ketika belum terakhir mau pi ni ke Jingrwai. Kita yang lagi. Pi Kita sama dengan tak yang Shad. Pynkhih betul tu kita nyumut. oh nyungut mah. Ini cuma tak kan. Itu kan thay ni dah telar ngi pi yo itu kan thay Samla pi. Khot hi ni ki wan kwa hi ni. Em ngikut gitu. Oh tang ban ya Sngewtynnad kan tang ban pen chong. Ya. Kan thay ro rai lang ni. Tim ride kan tim dan berwire. Ro tang ma pi marwe. Berwire. Utama. Di Sngewtynnad tak ke Jingrwai. Piong Pynkhih Syngkai long ke jemut ba pi ai kertas. Pynkhih Syngkai. Long tu kan. Long ni. Long ba. Ipit ikut kum katran kan kumbalong menta ki kena Samla jemi kila lemba kiri so. Oh. Tapi kat kum ke ni ka jupi kan ke ba bodo ya be bani Pynkhih Syngkai. Ikum ka ke. Long benda ki are ki shu ya yo ipang kiri skin. Itu irkom Pynkhih Syngkai lemba kiri skin ki upload na. Tekan ni ke Jingrwai. Pin play betang YouTube pun kam play program play bet tu kumba. Ngam jule lagi program gitu di benapat dengan video yo. Kabun kam kan. Plus ina pelut lagi proyek. Pelut show saka ban play program. Ban gitu program. Na ya na YouTube pinyo kan ke sudah betitang ke kam ke pini da Sngewtynnad. Liban ong berde ki ba. Jadi. Long yo jing ke ba ke yo ka kam. Bit kemudian telong ni ban ya punta ba sisan. Long pada ke jing yo. Jadi. Ke update ru. Kumban yang le bahatan ke music video apa yang ni. Kedai. Dalam kampan banda ya kan bunjin lotoh andai dah kibayo telong ni bomyo tu bomyo dekat ke bawah jong dekat ke bawah jong dekat bala las lebak kami syu ya kasur jong tadi las jurai you plan las ketika tu ke pertai songin bata sama sulong ba ka Namar bang shoot visualize begitu. Oh. Plus nang pa
Tâm đi cái Jingrwai love song thì kali peri na kiway. Di per kiwai kita. Balong kajuk minta te kibri ke kham ya snap Jingrwai ba i. Jurai ba it ba. Lali. Lanya kita tapi kwa ban he yo. Jurai ba it. Jurai ba it ma. Tekan ni ka Jingrwai. Pynkhih Syngkai ka long ba nam ta kan ka tlang. Pynkhih ada. Em cầm đi được cả Jingrwai Shad. Oh, kumta. Jadi cái Jingrwai kita hip hop type itu. Kim đi được cái bà Shad cái. Kawan. Kim đi yêu cái đi được cả rekom cả nó là vẫn không phải cái bà campaign dia. Ri benong bagi tu cái bà Shad reels te cái Pynkhih Syngkai kan. Không tâm cái thấy Samla lên cái im ta là cái cầm cái reels. Một phi năng hoa bẩn. Jingrwai Shad te berah ni bang ya aban shoot. Oh, cũng tao mà. Mình chỉ đang like sau clip. Cái bên play pertlang kan. Mut. Kamu pilih perkat bahan nam taki Samla mà. Nam taki reels. Biar lah fitur plat. Sebentar lah bukan ha. Nam ta message Jingrwai lah. Bukan ni. Kedua channel. Ngadang interview pi kan mata tak ada orang kuat interview na pi tentang hakan. Banyak kena news tapi bom ya kendo dengan curi kod mobile kan. Curi kod mobile tang ban yo ya pensau shit ipa ba kan. Jingrwai jo film ni. Teteh hoya mi dah social media tentang. Timuan Shad nong krem lah. Ngan sapet kan. Itu ka hirup hirup program nam kena ka. Okay. Blossom cari blossom. Hai. Terus tu nak pinroi lang kami kena ke Jingrwai ro, tadau. Hai. Oh, yang play kenang ntar ma pinroi lang am hande cari blossom ro. Di fitur. Balai tengok sangat ban be haki way ke program ke way ke Jingrwai mai kan ni. Lapang dan. Kita baru ayo dekat dan snap keju. Kedai. Bagi expect pada bangin lah ban pemi Jingrwai sibun man ba dan kui program ban pemi Jingrwai kam di ka semua. Hoi. Kedai. Long ban habari kayo ka kot ni patuan nak kata. Ka sibuk nak ka production team jami ka tak be ka bisa. Dai. Ni pemi Jingrwai ni pemi Kat kabur. Jingrwai. Kat kabur. Kan yo sponsors tapi Ya. Ni apa anjing rap mano yang gini ke jom kita dia krisan kan dia besok Kamdeng besok kedai. ban betul alai jing krisan dan ban penhun ni baru tu Ya sih. Mar. Kabla kat kum kabur kan. Tentang kita ba ki mundur baik baka Jingrwai jongi ni compare buat film Samla kan, Syurkan. Kita film keluar wah. Ni abang ni wan nak industri ke beri. Ni trailer kat kumka Kedai. tingla gitu. Mentakin expect kinang shubo kum Shna film do. Ni keempat long kan long gumno hidup habala lagi wan nak industri ke ba. Dia baret no. Badang rate tang. Benang sedang. Jadi kerman ba. Tolong kik kumba bisyet daw nutrela mudur ban ay kata sing ada osnian. Kedai. Hisnat ba Jingrwai kimi ke mapi ringi Jingrwai duk mentang sangja na Jingrwai ke bapau. Ni satanat ni sama aku belai. Benda gila bun. Kibun tembalong kiba ba ki kam satanat kan. Hisnat ba pimi ke mapi te gikit bok lang kanya pi ba. Silong ba bidon di bitru temakalat kam TV Namar berita. Kedai. Haba ini ban ke company Jingrwai pakan ni kita ki ban sponsor ki ban pemi Jingrwai lem na ban ta ki Jingrwai ki ban ya ban puri ay ke Jingrwai dan lagi kita kada sin le pin don la ni duna ki Jingrwai ki ban Jingrwai ki ba itu kita mah banong pada pemi sekmat Kedan lan. Nilai ayo ibu invite competition berpair nilai ayo banyak itu baru ay ni nilai job competition dan kita kasih lagi itu di pandai benar kin
min up nanti bikin mi akan insan social media untuk mi Jingrwai dan film dan lah kedai. Itu dan lat nama kau rem mah, buat kau video, buat kau you. Kedai. Kalau so itu tahu ketika Namar balik kata dia Jingrwai makanan apa baru, tapi Jingrwai apa baru, kamla itu kan. Namar ba financially dan kambing ban lot Benlot. Namar kan ni kalau long kum ke bisnes Kedai. ini ke feel good. Hoi. Tang bakalong be kamne aslam mintik dan kan kut injai kum ba ailat kapor nya pasangi dan le bahan penulong nya ka man pen trei hot nya ka tak kapong ko ai kan pain dengan ong ban nya mintik bete ban ong ban yo nong ve dam ni setang bakot wai len de di concert di fit dari sini ka Kedai. Dengan kitbok yang piwa pinchat pinklan kata hi banun kong. Noi ketika Kata ni kaspa lah kebakrau bah kan. tang baset baklain lah yang Hoi. tang kun ni deh. Kita ni gela kena ru ladang istom kapisak legat sya. Bawah yang lagi. Kata hi banun kong pinchat pinklan. Kum ka itu ka jingko iban kong. Hoi. Ni bahap pelaman Kashmir. Kedai. Kejeram tang lamit lah tia lah. Kalau syuan lah kawan ni. Dia kan sama kan te lengah si. Imut. Dikit bok ba pin dang roi ha. Kejat benda jumi kan. Kira man mereka bah penyusim Hoi. Ingin ya kersan lang pinong roi ingin ini ya kesalang ni sebab tu. Mas. Tekule sebun. Lagi jong, tekule bahasa. Tuk